Yeah, this is Devon Network and we are back with your favorite show Anzawethu. Yazi ke sitholakala khona la eThekwini kweleka banana igama ke ngusabele Ndabaso. Uyasiphathela uhlelo oluyingqa izivele ulozolo la sibheka khona ke indaba ezihlukahlukene ezithinta iTheku namaphethelo. Siyabheka ke nokwenzeka eSouth Africa, sibheke nokwenzeka emhlabeni wonke jikelele. Uhlelo ke lwakho olithanda ngendlela eyisimali. Zokhumbula ukuthi sixhaswe iyona ke iNative Guard, inkampani yama security egada ngokuyinikela. Should you wish to contact them, go through their website, which is www.nativeguards.com, or you can either go to their offices, which are situated in Darkona Center, office number 2030. Nganzawethu ke namhlanje nginiphathele a sport photographer and a sport marketer odume ngayo ke iLonwabo Shots. Igama ke lakhe uLonwabo. Ngani yakwethu siyakubingelela studio. Ngibingelele, ngijabula kakhulu ukuba la, ngibonga ithuba. Mfowethu nje uzothi ukunyusa mbijana ivoice there and there ukuze bakuzwe. Kuningi esifisa uku-unpack based on your journey as a sport photographer. Mhlawumbe nje omunye ayibuza ukuthi uqale nini lo msebenzi wokushutha, mhlawumbe bowuneminyaka emingaki up to this far. Uma ubheka la usuka khona, mhlawumbe ungathini, kodwa nje kakhulu awusihighlightele ngokuthi uqale nini umsebenzi wakho wokushutha. Okay, ngikale because igama lami Lonwabo Dindi kahle kahle. It is Lonwabo Dindi isibongo. But ngesimanga sokuthi ngale khathi ngangifuna ukuqala impilo entsha because ukushutha ngiqale I think it was 2017. Yeah, ngisema ngosuthu. Ngenza unyaka wesibili. Ngenza unyaka wesibili. So bengumuntu ade dlala ibhola but ngalimala ngesimanga sokuthi ngibone ukuthi ngisafuna ukuqhubeka nebhola as much as ngiliyekile ibhola. Sengifuna into ezongenza ukuthi ngibuyele egroundini. Yes. So ngaqala lento ye-photography. Ngaleso sikhathi leso benganayo idea ngama camera nani. Yes. Bekuwukuthi mhlawumbe magoma apha thatha ifone bekukhona ama BlackBerry ngazo sikhathi leso, ngazi imizethe nabo bayashutha kahle. So bashuthe lezo izithombe abantu, so amajita nje. So kuhamba isikhathi kwaba ukuthi bayajabulela lento leyo ukuthi so even ne opponent mayiqedile ukudlala ukuthi hayi animnike lo muntu enze lento yakhe, yabo. So kwaba into eqala kanjalo ke lapho I think bengino 23. Yeah. So ke na saqhubeka ke isikhathi, mhlawumbe when did you decide to buy a camera? Uqale mhlawumbe ube umuntu noma eqhamuka nje umuntu abone ukuthi lo muntu lo is a photographer. Okay. So 2018, it was 2018 umuntu seyaphuma manje varsity. Yes. So sengiyabona ukuthi manje hayi nale ibhola because ibhola ngiliyekile ibhola because ngiqale ukuthi ngiliyeke ibhola lelo ukuthi ngibe serious nje ukuthi ngine card kaSafa nendaba ukuthi ngiyotrial nokuthi ngibe namaphupho ukuthi nje mhlawumbe ngingasamuye because ngangine chance 2018 ukuthi ngiye Cape Town. Yeah, I think ngangiya kuBuntu. kubuntu Stars. Yeah, so umuntu wayengizama ngase ngivele sengimphoqa ningi because waqala ukungizama 2015 but amtshela ukuthi ayikimi kancane le bhola ngisafuna ukuya esikoleni, yabo. Yes. Because isikole ngaqeda 2013 umatric, ngaqeda 2013 umatric ngathatha igap year, ngadecide nje ukuthi ngithatha igap year. Ngifuna ukufocusa kule nto yebhola, ngisho ngathi ama trial akephi ngizohamba ngiye kuona. Yes. Yabo, so ngakwenza lokho nakhona after June ngabona ukuthi le ayikho, yabo. Sengilimele manje ngiyazi ukuthi inyawo alipholi, so ake ngizama manje ukuthi ngihambe ngiyofunda ke. So ngenhlanhla ngangidlala kwi-team yayi-right supportive kakhulu ngaso sikhathi lesi Young Cavaliers. So Young Cavaliers babe ne-catering, Lena's catering, babe ne-catering khona, so ngacela isipani khona ukuthi hayi ngicela ukubamba vacation, yabo, before siye gymini. So kahle into ngizama ukuthi ngibe nemali registration, ngibe nemali ezincwadi, ngibe nemali yokuthenga ingobo zokugqoka because sengizwile ukuthi hayi varsity yasonke impahla iphini. Yeah. So kwenzeka lokho ke yonke into ya right, nga-apply ngabuya ngeza kubona ababuza ukuthi so apply, ngasho ukuthi ngi-apply ile registration fee ithini, ithi 2000. So bathi siyayizwa lento eyishoyo, ivarsity yabiza, wena ucabanga ukuthi u2000 lo.
2000 uthi uregister ungene evarsity. Yes. So kune tuition fee esingayazi ukuthi uzobe imali niwenza iphi course ngasho ukuthi hayi ngiyenza marketing. But okay. If ifuna lento singakunika thina wona lo 2000. Yabo. So ngalezo sikhathi leso ngihlalela umuntu ngidlala mfana sekhaya ubaba usemakhaya baba akasebenzi cathi isipani sayaphela ngabo 2009. So ubaba vele ube umuntu ade ufuna ngiyofunda yabo but ngesimanga sokuthi mina nginale yebhola because no matric nakhona ngiuphasa angiphasi kahle as much as ngathola ibachelor with 24 points but ngase ngiyobhala ifanele exam sengenge drop out because ngiyasho ukuthi vele imali ayikho ekhaya yabo yes ukuthi ngawuphasa imatric angiyivasithi akukho la ngiyakhona ngiyibona udokotela ngiyibona ngiyini yabo into engiyazi ile yebhola. Yes. So bangibaningi lo matric nje ono age ngaphuma ephepheni ba right yabo. So because umuntu wayinayo i-potential nothisha ngibizwa ngicenga ukuthi musuyeka musukuyenza into enzayo yabo. Even nabafundi uthi qhubeka esikoleni uphusha okay ngabuyela esikoleni ngaphusha ngawuthola ke lo lokhuzana lo 24 points ngendlela ngawuthola ngayo yabo. So ngibuyisela icele lento ngifocusa kule bhola. So mase ngithola le mali ngithola le mali ngitshela ubaba bayi baba ngathi ishintshile indawo mina ngisaye college manje yabo. Ngiyevarsity la ngiyakhona. Ngathi baba uyevarsity kanjani wazi ukuthi anginamali yabo. Usofuna ukubukisa ngami yabo. Ngithi ikhona iplan imali ikhona yabo le mali efuna lo register college 2000 varsity 2000 ngina. Sengine student number leso sikhathi already Coastal College eSwinthini sengile ngobhala ngisho test ngayiphasa. Yes. So singimele ngihamba uregister khona. Kahle kumele ngihamba ngiregister kusasa ecollege. Yabo but mina sengiyashintsha manje ngiyevarsity la ngiyakhona. Yabo. Athi baba ngiyayizwa into eshoyo ngiza lapho. So usuke ebizana ubaba. Sikhuluma isekuseni mhlawumbe abo 7 8. Ngabo 12 ubaba wesefikile eThekwini. U2000 nguphethe ngiyaqala ukubona u2000 ngundlala phezulu kombhede. 400 rand wonke. Ngunikiwe vele ucash akuthiwanga letha ilokhuzana i-account esikoleni sokukhokhela. So ngunikiwe nje ngucash ngendlela ngiresponsible ngayo. Yabo. Ukuthi hamba uregister ubuye asifuni ngisho neslip. Yabo. So uyafika ubaba uyabona nawo 2000 ithi indoda ngiyizwa into eshoyo mina into engizoyenza ngizodayisa inkomo yabo ukuze uqhubeke ngithi awume kancane iplanning nayo la. Nginosho ukuthi uNkulunkulu bengekaza ngibeke la makuthi akanayo iplan. So ngicathi ngale connection enginayo ebholeni ngizokwazi ukwenza izinto ngenzeka. Yabo. Hayi ngabe nankinga ke. Bese ngibuyela ku coach ke lo ufuna ungihambise eCape Town. Yabo. So wayeke wathola ichance ukuthi hamba coach Arrows bafuna ungiyisa Arrows. Ngaba nezinto zami uthi coach okume kancane ngisalungisa lezi zinto zesikole. So sengitshela ngithi yabona manje sihlala noma ngosuthu. Ngicela ngizofunda la yabo. Yes. Manje sengibone enye option ukuthi abazali ngakwazi ukuthi ngibajabulise more because le bhola ibina ukusixabanisa yabo. But mangila ivarsity into ezofocus ukuthi ngidlala ivarsity yabo. But into engifuna kakhulu ile ukuthi ngibe nento abazoyibuka yabo. So nginqaba ukuya Cape Town kanjalo ngaleyo ndlela yakhe. Kuba sengifocus kule isikole. Yes. Yeah. So from then wafunda isikhathi esingakanani yini wayizuza wakwazi ukuqeda i-course wakade uyenza ngaleso sikhathi. I mean what's brought you back to the camera? Yeah. So ukhumbule ukuthi ngisana lento yebhola yabo kahle esikoleni mase after unyaka ngena 2015 2016 ngadideka ke manje yabo sengingane brand yabo sengicabanga indaba zemali manje yabo sengibona lento yebrand kuyinto engasheshe ingenze ngibe rich yabo so ngathi ukuba nemilenze because ngafuna ngiqede 2018 because of 3 years ngaphuma 2019 but 2017 sengiqala lento yephotography ila engathola khona i-digital marketing. Yes. Funda digital marketing ngathi nayi ke lento ezongisa ku PSL because ku PSL ade ngifuna ukuya khona mina ngifuna ukudlala ku PSL. So manje bese ngizayibona uma ngiyenza marketing nakhona marketing akuyona into ekuthiwa ngikhule ngiyithanda ngikhule ngingazazi ukuthi ngizoba yini bengazi ukuthi ngizodlala ibhola nje kuphela ngibo somabhizinisi ukuthi kanjani. So mase ngifika 2017
ngiqala ngokushutha ngokwamafoni sine ID 2018 ila engaqala khona ukuplana yonke into. Yes. Yonke into ngase ngiye e-library ngayeli ukuyofunda yabo. Sengiyele ukuthi ngihamba ngogoogle ukuthi yini sports photography, yini sports marketing, ama team ayenza kanjani imali, abadlali bayenza kanjani imali beside ama salaries, imali zama endorsements bayithola kanjani, i-value yomdlali ikhuliswa yini through lokhuzani digital marketing, social media, yabo zonke lezo zinto lezo. So 2018 ngesalary yokugcina ka NSFAS. Yabo sengiyadecide manje nganomqondo ukuthi kufanele ngithenge umshini ogunda utshani. Ngaleza sikhathi kwakuyinto enkulu ukugunda utshani. Yes, yeah. So ngiyacabanga ukuthi mase ngithola le machine le, mhlawumbe ngithola imishini ewu5. Lento ngicabanga ngaba March mase ngithola imishini ewu5. Ngiyigoduse ngisemakhaya, mhlawumbe ngakwazi ukuthi ngihirishise ngayo ngiqasha abantu abazongigundela, yabo. But uyazi ukuthi makufika imali ucabanga ezinye izinto. Yes. Yabo. So 2018 ngaqala ke manje attend ama games a PSL. Bala ama photography ground mangaka ama photographer. Ama team i-team ethile ibala abantu abangaki. I-branding esuke isebenza grounding so kuyipi. Yabo. Then 2018 NSFAS okugcina inyanga yokugcina NSFAS ngidecide ukuthi okay ngiyayithenga manje camera. Ngithenga camera ngazi ngiyibona. Angazi nokuthi isebenza kanjani. Bawuloko wena uyishuthela ngama. Ngibona ngishuthela ngamafoni. Nakhona ifoni ngiqale kuba nefoni 2016. Ngale 2016 ngama tablet asevarsity. Wathola ngele mali ebook allowance. Yabo. So ngathenga i-camera kanjalo ke then ngaqala ke ngafunda ke nakhona ngithenga nje i-camera senginayo i-market. Yeah. So ngiyashutha la esikoleni kunabantu la sesifunda khona. Kwakunendawo kwakungathi studio, ngathi studio saseMangosuthu la ndawo because abantu bafika bezoshutha khona. So sengiyaziwa la esikoleni sengithembakela ukuthi hayo awushuthe, yabo. So kwaba kanjalo ke umuntu waqala wafunda kanjalo wangena lezi zinto zama parting. Nomngane wami lapho Njabulu Mabaso wayigodukile nasesikhathi seMpumalanga ngese-ML. So sathenga ama camera singaplananga ngosuku olulodwa. Yabo. Yeah, mayibuya athi siqale kwakuyi i-Revolve Media. Yabo kwaphindwa washintsha kwabe Comt Media. So mina kubona ngathi ngizofocusa ku sports because yena into engiyazi. Yes. Yabo. Ngizofocusa ku sports, ngizoshutha i-netball, ngishutha ibhola, ngishutha i-rugby makwenzakalile. Yabo. So kwaba into kanjalo cathi leyo nto mina wayiwisa. Yabo because mina angiyipheka kakhulu attention kuma birthday party. Okwami nje kwakuse groundini because asengibonile ukuthi kahle into enza i-value yomdlali ukuthi akaziwe. Yabo. So i-exposure gap yayinkulu kakhulu ngalesa sikhathi lesana. So okwami ukuthi ngiclose leyo gap. So 2019 or 2018 fuze ngaba ngiyaqeda esikoleni. Yes. Yabo. Okay, ngiphinda umlenze we-stats. Phinda umlenze we-stats. Mase kuvala sengibona ama results athi lo angiyibhalanga. Mekhensa lo. Jeez. Yabo, mekhensa lo ngayibhala and ngisho ukuthi ngiyiphasile but manje angiyibhalanga. Yabo. Ama results ngi-absent. Uvale uphela unyaka. Ngibuye esikoleni ngiqede Mangosuthu ngikhuluma lento. Yabo. Ngikhuluma lento. So sihamba isikhathi ngithi mase ngifika e-exam center kunephepha elibhaliwe ukuthi uNSFAS usifunda isifundo esisodwa ufunda izifundo eziwu2. Yabo. I-lecture ikhona la Mr Makakona. Kade ngimpheka sila sengithe akubuye ngisho ama invigilator leyathatha iphepha lami ngiyayazi ngizoyikhomba izonginika iphepha lami. Yabo. So sesiwakhona athi register lezi ezinye izithombe lezi sesinye isifundo esingavali ngithi hey ngifuna indawo akuregister isifundo esisodwa ngifuna aqale kulungele. But mase ngibala lo mbhalo ngithi ayingeke ngiyaxolisa. Ayi because kwakuthiwa kulebele kuzoya ema-computer kwathiwa ema-camereni. Yabo kuthiwa ema-camereni ngithi ngifuna uyibona ngiphuma nale phepha manje ngithi ngiphuma nale phepha because ngineshowa ngiphuma ngane phepha. Yabo. Hayi ngithi hayi ku right mase kanje ku right Mr Makakula uNkulunkulu uneplan yabo. Mawukhona la engibone khona ngiyaxolisa. But sengicabanga ngenye indlela asiyeke le. Yabo. So manje sengiyichance ukuthi ngiyibooste lento esengenayo sengiyiqalile. Yes.
ngifunda ifundo ezu2 ngino NSFAS yabo so sengiyazi manje ukuthi i-camera idinga ama lens ngizokwazi ukuthenga lama lens lawo so ngizokwazi ukuplanela kahle unyaka olandelayo ukuthi ngikwazi ukutravela kwayimanje ngizokwazi ukutravela ngiye kulama team leyo ngiwafunayo because ngaleso sikhathi i-aim yami kakhulu ku SAB ukuthi ngizoshutha ama players ka SAB then ashisayo anyukele phezulu ku-ABC Motsepe so mangifika ku-ABC Motsepe ku-ABC Motsepe nasasikhathi sana bekuyinto ekade ikude yabo because bekuyilika dlala ngolezithathu makhumbula kahle dlala ngolesihlanu dlala ngomgqibelo but bengayona iligi ekade sicabanga ukuthi kune access kuyona so ngashutha ke la SAB shutha ke SAB ngashutha under 19 ngaba close ngaba relationship strong nabafana bamaZulu so ngiyahamba ngishutha amaZulu mayidlala SAB khona phinde ngishutha under 19 ngibuye ngala ngishutha SAB Chatsworth kwakuyiKhawastan ngaleso sikhathi leso kudlala khona abafana baseLamonde so shuthi ngala khathi ngishutha labafana laba ngiyafunda phela ngifunde nezinto ngifunda ukwenza ama poster ama profile yabo so yakhula lento nabanye abantu basemaceleni bayibona yabo okay so ke na ke from lapho ngicabanga ukuthi zu2 lezinto okhuluma ngazo wena already so active as a sport photographer at the same time uyafunda la wenza i-marketing so ngifuna ukuthola ukuthi i-marketing yona ikusize kangakanani ukuthi uformulate i-structure sakho sokuthi ubani noma ufuna ukusebenza kanjani la ku-photographing lezinto zombili zilekelelane kangakanani ukuthi zenze umuntu oyena namhlanje ngathi kwaba isibusiso ukuthi ngenze marketing because i-marketing senza i-sales senza i-research senza advertising senza yona i-marketing yabo there's kune consumer behavior yabo then kwi-sales kuno sampling yabo la okwazi khona ukuthi ukhethe le market leyifunayo i-niche leyo sukuyifuna yabo but ungagcini ukuthi kanjalo kube nama numbers lo osuke watargetile yabo so into engayenza i-niche ngase ngivele sengiyikhethile ukuthi i-segment engizoyiseva ile encane le yebhola lengana komuntu ayekho umuntu othi ushutha ibhola so ngithe ngicamera sengiyazi ukuthi ngiyoshutha ibhola yabo so ama-team engiwafuna sengiyawazi ukuthi angiwafuni wonke lama-team agcwele ku-SAB ngifuna ama-team awu-3 yabo kulama-team lawa lama-team njengoba ewu-3 ngifuna at least ukuthi i-team ngawodwa aphumelele abantu abawu-3 yabo so ngaphinde i-structure ngisebenza noma marketing plan na so noma business plan so sengiyazi ukuthi teamini ukuze mangifuna into yami izwakala teamini ngi-approach i-team funa ngikhulume no-captain ngikhulume no-coach u-captain mayi-convince uzokwazi ukuthi a-convince i-team yonke lama players lawa awu-22 or awu-15 azobe womapha yabo because angithi kubona ngifuna u-150 ngifuna 150 bawu-15 already yabo ngifuna 150 but if nina ningacela umanager wenu awukhokhe lo 150 nina nizokhokha u5 rand umuntu ngayedwa yabo i-target yami ilo 150 if awukhokha umanager bazokhokha 10 rand umuntu ngayedwa still ngiyawenza lo 150 yabo so lapho that's i-network yami yakhula kanjalo because ngasho ukuthi mawufika eteamini kahle for ukuthi wenze coverage bo-charge 150 yeah bengicharge 150 but imali ngaleso sikhathi bengayona into yade second yabo bekuyi-network lade second so bengifika eteamini bengifuna labantu abawu-3 abazoyidayisa le idea eteamini so bangithola ucaptain uzwana nawo wonke umuntu la eteamini yabo so i-manager mawukuthi sizwanile izokwazi nayo ukuthi iphinde igcizelele leli phuzu kulabadlali and yona izokwazi ukuthi ihambe ukhuluma nezinye i-manager so mase ngifika amanye ama-team azobe sengazi so ngicathi engakufunda kakhulu ku-marketing ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyidayise nanokuthi futhi ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiyiposition because ngicathi ilanga ayifaka khona i-value ukuthi khumbula kahle mangisaqala ukushutha
abantu bengakujabulela ukuthi kunomuntu obese camera groundini yabo kwamanye ama game nje obona ukuthi kuyaliwa nawo inganqeni ukuthi team ithi izomapha la uhleli khona kanti ufike uhleli uyabona ukuthi le ndawo ikho into engenzeka la but sifuna ukugomapha la so uncike ngesigxobo ukuthi hayi sizobeka izikhwama la because wena le yantu ukuthi umuntu ophethe camera i-journalist hlezi kubuza ushuthela liphi iphepha yabo sure ukuthi ngeke yenzeke lento yakho ayekho umuntu ongathiwa nje uyayishuthela izithombe yayiposte ku Facebook yabo kona mo poste lezo izithombe uzobhala uthini lapho yabo so but ngesimanga sokuthi ngase ngivele ama-ambassadors enginawo la eTV sengibaphendulile le 3 because mobe yi3 yami ngikushutha mahala yabo ngenza sure ukuthi ngikushaya izithombe ezinhle so nombani lapho sefoselelekile ukuthi akabe umngani wami ukuze naye ezokwazi ukuthi athole lento le and ngenza sure ukuthi uyabaphatha laba because mase siyavuma no captain ithombe ngesenda captain ngisayifuna izithombe zawo wonke umuntu i-number zawo bonke labo yeah so awusitshele kabanzi ke ngokukhula kwakho uzugcine sowufika ke kuma big stages la sokwazi ukuthi uthole accreditation ye-PSL ukwazi ukushutha ama game amakhulu ufike kanjani leso sigaba so uyilande nje ekuqaleni ifike ngathekhetha ama tournament so ngaqala nga-tournament yasewema ephethe umanqoba Caluza so nakhona ngimchazela ukuthi into engifuna ukuyenza ngiyazi ukuthi kunzima ukuthi kube khona umuntu ohleli ngaphakathi egroundini but lento le nginesho ukuthi le tournament izoyikhulisa one day yabo ingangayikhulisa manje kahle kahle lento ngafuze ngaba ngiyacharge for yona but ngesimanga sokuthi nami ngisafuna ukuyikhulisa abantu engibafunayo ilaba badlala la so ngicela unginike imvumo ngishuthe le tournament ngiyenze lento engicathi izoba yiyona yabo so hayi wangaba lenkinga ayikho into eningi wayibuza wathi hey mina ngazi ukuthi ngezinto zama camera ngazi ukuthi izinto zamaphepha yena wenza lento ofuna ukuyenza yes so angena ngashutha ngamuphi izithombe ezimbalwa wathi hayi i-right kakhulu lento sengiyakwazi ukusendela nabantu amaphepha amayifona lezi izithombe so from lapho ngathola ukuthi kufanele ngibuilde i-fan base because benganayo i-Facebook page from 2017 to banibani ngine Facebook page yangizenzele yona khathi ngisadlala because umuntu wayethe kuba popular so ama followers wayinawo so from the tournament yakhula kanjalo ke lokhuzana fan base so after the tournament 2019 ku December 16 ngithinta iDabeka Sporting Thabani Khoza ABC athi ngibonile zayithombe ishutha laphana umina Big T yangidm ku Facebook umina Big T ngifuna uzoshuthela team yami ikwaDabeka yabo so mangisearch ayikho ku Facebook yabo nayi opportunity manje yabo hayi sihlangana ngiye KK ngibele KK babedlala nomvoti asikhuluma ukuthi hayi ngibonile i-team ikhona ngizolenzela i-Facebook page yabo so ayibanginiki imali ayi right futhi imali yabo ngiqala lapho ukushutha ke so accreditation yokuqala ngiyithola ngoThongathi FC yeah so demo ngishutha angithi ngihlangana nabantu akasekho manje umuntu engimdlulayo engambingeleli nengakhulumi naye because ngifuna abantu bangijwayele sengidinga abantu abazongikhulumela mawuthi ngiyakhishwa egroundini so ngihlangana no Treasure Mhlongo wayishutha uThongathi yaphinda abe graphic designer wayisuka eGoli yabo but wagcina sehlala uThongathi so sazwana no Treasure but asihlangana no Treasure kakhulu ngathi sahlangana akudlulanga ka-10 sihlangana no Treasure but uTreasure wakwazi ukuthi angigayi chance ukuthi ngibe ne PSL accreditation yabo because wayekuThongathi yena lesikhathi leso kumele ahamba esikoleni so maye esikoleni wacela ukuthi ngimbambele yabo so ngayithola kanjalo accreditation yabo so but into engicathi angisiza kakhulu ukubambisana nabantu yabo because uFacebook kahle kahle engathi wangikhulisa because ngithola coach abaningi khona ngathola ama journalists amaningi yabo so ngakwazi ukuthi ngihlangana nabantu but i-platform eDabeka iyona yangithatha ngibeka la ngikhona okay ake sibuze nje ngokushutha ngoba ukushutha nako kunezigaba kunama stages ahlukahlukene there's a time whereby usuke
mhlawumbe umuntu engaconsider njengane amateur photographer then ukhule mhlawumbe ukhule uzogcina sewukuthi izithombe zakho I mean they are well positioned angle and everything kunilabo nakhona wena ukuthi hayi yabo manje isithombe sami sesikhulile sesikule level mhlawumbe ukuthi nami ngiyajabulela ngathi umuntu angifika ngileze ngoba yiamateur because kulo 2019 ngiphinda eMangosuthu ngenza lemlenze kangigooglisha yonke into kangenza yonke into ku YouTube yes so ngiye ground sengazi mina ukuthi iziphi indawo okuhlalwa kuzona njengoba i-ground yes linama khona ku YouTube ngathola into eyayimakiwe eyayisho ukuthi uhlala ekhoneni uhlala ekhoneni o makugcwele nihamba niphele ku18 so ngala ngasemabhenchini akufuneki imoto ngale akufuneki imoto so nezithomba ama-angle ukuthi imaphi ama-angle afunekalayo base kuvele sekukhona so ne-equipment eseyivele seyifuneka umuntu wayeseyazi so engicathi into okumehluko ngaleso sikhathi leso kwama-setting because ngangashuthi ngomanual ngangishutha ngo-auto but ama-angle asengivele sengoma-masterishile ma ungena nje page nami yakuma-profile pic iy'thombe nje zokuqala nqa engayishuthe wema isona siyi-profile pic sikhona kulo ma-profile pic cathi kwakuba utso hlakanipho ngobani faka ijezi elibovu so ngithe sengiqala nje ama-angle bese ngivele sengikwazi because ngenza kakhulu i-research so ngafunda yonke into ngiye-ground sengazi ukuthi ngiyohlala phansi uma ufuna isithombe esi-right sifuna ukuhlala phansi ngiqale ngokuhlala phansi otshanini before ngithenge isihlalo so uma uhleli phansi abantu uhlezi ubabona ngathi ngangibabona ngathi ngibona emadolweni because vela ngiconfusion because ngigobana nje so mangigobile nje kuvela yonke into izithombe zami zakudala ngicathi izona izithombe zami ezakudala izona ezinhle kakhulu nalezi zamanje because manje sekuyi-image quality but ngalesa sikhathi cathi 2019 2020 ila ngashutha khona kakhulu because kunezithombe nje enginokusho ukuthi namanje mayivele ukuthi la kangenze one even nalezi ithombe igame yokuqala umvoti nedabeke KK ama-angle ngamaster sha kahle i-research angangiyenzile cathi ngize ngala sengine plan yonke lento enginayo manje akuyona into engiyithole manje yabo imphumela le research angenzile ngalesa sikhathi because ngase ngazi ukuthi iziphi izithombe zayifuneka because ngangifuna ngangizokwenza ukuthi ama-amateur abe ama-brand yabo so ngangazi ukuthi if ngithola isithombe somdlalo ewu-half ebuka kahle lesiyi-poster ngimtholele ama-action pictures ambalwa ngimtholele isithombe lesizothi esprint cathi ukushutha kwami ngange-ground sengazi ukuthi ubani ngifuna bukeka kanjani yabo so ngangiyoba wawu-activate kuma-players ngalesa sikhathi lesana ukuthi mangikushuthile usendele isithombe sakho noma ubani kufuneka abone ukuthi uyi-player ngaphinde futhi enye into yangisiza kakhulu le mpahla leyo yokuspecialize yabo because ngathi ukuposta abantu ngeke ngiyi-charge imali yabo but nakhona ngeke ngiposte nombani ngizoposta abantu engine-sure ukuthi laba one day bodlala ngi-professional yabo nakhona not ukuthi ngoba ngibafisela but ngoma-specifications abo because ngiye sengivele sengikomparishile u-PSL u-NFD ne-amateur ukuthi ku-PSL dlala umuntu kanjani akona nje ukuthi mhlambe i-striker siyakora but ubuka ama-skills umcomparison umcabange nabadlala ku-PSL ukuthi umcomparison nobani ubani umhlula ngani ama-runs akhe ball control yabo singafiki o-behavior nani but ke nje singene kule osongena kuyona yakho-ke beside being a photographer so uqala u-understand manje ibhola ngokudlulele based on those specifications that we're talking about mhlawumbe yini ekukhuthaza ukuthi uqale ufune nokubhekisisa nje idingo ezisuke ifunakala for umdlali ukuthi afike ku-PSL because we can see ukuthi there's a couple players overprofilile before abagcina impela futhi sebefika ku-PSL
mhlambe esingathi kwaba isandla sakho ukuthi bagcine beqela esigabeni esilandelayo. Sithathe nje through ukuthi yini eyakwenza ube neso lokuthi cha angifaka isandla using ama skills zami photography ukuthi abadlali banyukele kwesinye isigaba. Yeah, ngicathi i-challenge esibe nayo kakhulu thina emalokishini. Mina ngikhulele eLamonti yabo. eLamonti ababanga abaningi abadlali abadlalele ku-PSL. Sikwadlala siyabonga Dube, Duduzwe Sibiya, kwaba usibeko futhi nakhona ngadlala ngakhole ema-ground ngagijima la sasidlala khona. But leya nto yangenza ngifuna ukwazi ukuthi kahle yini le eyenza ukuthi singaphumeleli as much as sasidumile yonke indawo sinconywa yonke indawo yini lenza umdlali kaPSL bomdlali kaPSL. Yabo, so ngiyeza ukuthi kufuneka abe mude, kufuneka abe njani la abadlala abafishana abadlala kuPSL abanjani. Yabo, nalento ukuthi mawuthi uyeza ubani usayine kuPSL mawuthi uyambona umuntu hayi akuyena umuntu afatha usayine kuPSL obani abashisayo. Yabo, so ngafuna ukudifferentiate lapho between ukushisa nokuthi uyiquality kaPSL because izinto ezothi engafani lezi. Yes. So uPSL ufuna kakhulu umuntu olalelayo, umuntu osebenza kuyasetshenzwa kuPSL. Yabo, o mawuthi une skill awuvamisile kulokhuze uphumelela baningi kakhulu abadlali singababala ababeshisa amalokishini abangafikanga kuPSL. But laba bathi bathathe kancane ukuthi hayi lo inkomo lo kanjani. So cathi nalento ukuthi ngabuka amathima amaningi, ngabuka ama-league amaningi, so kulula ukuthi ucomparishe umuntu waku-PSN waku-NFD ufubuka uPSN no-NFD because indaba isuka kwi-structure la isuka khona ukuthi makuthi umuntu number 10 udlala number 10 yini. Yabo, makuthi uyiwinga yini because manje sininkinga ukuthi ngangidlala iwinga and ngangihlezi ngidlala, so buza ucoach one time ukuthi coach hey nabantu kuthiwa bafoma kweKaizer la but ngihleze ngidlala indaba athi coach uyangiwinisa ungifakela ibhola eboxini icross ngishala noma ikephi. Yabo, ya la bakhulula ngeskill but ekugcineni banginikani. So kulama game awu2 esiwadlalile unginika ama cross awu15 accurate. Yabo, so ngaqala ngabona lezo zinto ukuthi i-productivity ibalekile kulezi zinto. Yes. So if ngibuka i-right back ngibuke i-right back incorporation ya-right back le edlalayo ku-PSL nothi engadlali ku-PSL ukuthi lo ukudinga kanani. So mayiseduze ushosho uzodlala khona because wonke ama-team afuna ukureplace loyana lo phezulu. Cathi nje into engathi iyona eyangenza ukuthi ngifise ukuthi ngil-understand kangcono ibhola ipain abantu abafana amalokishini ababhekene nayo no coach bakhona because abanye coach kunabadlali kuyimanje abahlezi behamba ama-trials abathatha kuma-trials but aba-understand ukuthi yini le wrong. No coach babo aba-understand ukuthi yini le wrong because kwesinye isikhathi uthathiwe umdlali wasiwa kwi-team enabantu abawu-3 abamhlulayo. Yabo, abamsanga kuleya team ngoba bebonile ukuthi lo uzobahlula laba laphana. Cathi nje le pain eyabakhona ukuthi abantu abe-talented kanje kuphele kanjalo bengaphumelelanga iyona la ngenza ukuthi ngifise ukuthi ngazi ukuthi kahle kufuneka umuntu onjani phezulu. Yeah. Yes. Mhlawumbe sesizovala nje uhlelo lethu. What does it mean for you ukuthi manje sema grounding PSL you can rub shoulders with big players, the most recognized players esinayo South Africa? Yeah, cathi akuyona into mhlawumbe ngathi iyangijabulisa or iyangithusa because iplan enganginayo ngangivele ngine-shot ngizofika khona. Yabo, but kona kuyangimotivate ukuthi ngibuild more networks. Yabo, so that kuzosizakala abafana abaningi because eyami inhloso ukuthi because thina masikula enye into masikula i-scouts besingazi ukuthi into enjani. Yabo, ngikhumbula nje one time sidlala eLamonti waqhamuka omunye ubaba wayefake i-tracksuit DKs iphelele ephethe nje yabona amabhuku lawa amancane. Yes. Ayi akaze kudlalwe kanje.
ayekho ufuna ukusala Mama Yabo. ngibuka le ndoda. siyayibona le ndoda ukuthi le Amathuba nawo manje. and uyayibona nanele khuzani ishaya ngisho nekepisi lekaizer yonke into iphelele Ikhona into ayisho noma asho ngolunye. uzoyibukela ibhola yabo so ngicathi manje umuntu since eselaphana ila sefuna abhide khona ama network lapha kwazi ukuthi athole ukuthi each and every team ifuna ama players kanjani yabo kungasuka umfana emakhaya agibele eya kwi Pirates but engayona imaterial ePirates yabo nanokuthi sazi ukuthi if ufuna iPirates ize emakhaya it's whether ngabe no ikanongoma noma ngabe ikephi yipi channel efuneka ihanjwe yabo because manje mase ngifika manje ebholeni ilade ngibona khona ukuthi even nakumathonament bekufika abantu abaronke yabo kuvele wasukela nje umuntu wayizela iPirates inabadlali iphelele iCase inabadlali iphelele but kunomuntu esimbizile so iCase mhlambe nje ngingabuza le nabo ama tournament anjenga nabo Khaba Cup aya contribute yini ngokubuka kwakho njenganomuntu oshuthayo khona ekseni mhlamba abadlali kuma league kanje neNFT nePSL sike sabona umdlalo njengano uSenzo uMbhobho wasuka kwadlala iKhaba Cup wasuka khona wasayina amazwi mhlambe ama tournament anjenganalawo siyabona icontributor eletha more of abadlali osibona ama scouts mhlambe yabona ya kakhulu ama tournament manje ashintshile asana nento ede yona before ama tournament manje are more professional and competitive because into ade inkinga beki competition yabo ngizokwenza isibone nalafana laba abadlala ko under 19 i tournament ade benabe ku engine kuphela yabo so if besuka mhlambe beyodlala ku MDC bas I competition abayijwayele so kuba nokuhluleka so ama tournament ngicathi manje ama tournament avela shintsha because wonke ama team asefuna abadlali kuma tournament yabo then ama team lawa adlala ama tournament nawo ayeke kuba ama tournament yabo abayiquad coach bakhona no chairman bakhona baya scouts abadlali so sesifica ama team ene philosophy if isobuka intsephe sibuka O24 Joy sibuka O11 Touches wonke lama team ane culture so ama scouts awasa struggle manje ukuthi athathe iplayer alise ku PSL or iDDC because masibuka nje kwikhaba inqwaba yeah inqwaba khona into esike sayidiscussa before interview ukuthi sikhuluma ngokuthi kuma tournament coach banokudemanda abadlali iphilosophy esibizwe izoba route 1 ngoba basuke bejaha amagoli ngokukhuluma ngokuthi lokho kugcina kwenza ukuthi umuntu ozoscouta angababoni abadlali kahle ama positioning abo ngoba unumber 10 akuboni ukuthi unumber 10 ngoba uyagijima kuya phambili kujaha igoli mhlambe leyo nto ayiphazamiseki kuma tournament ukuthi ama scouts agcine ngababoni abadlali because of ama philosophy asuke setshenziswa coach bejaha imali kona lento ukuthi ama tournament kunawo ukuphazamisa yabo kunawo ukuphazamisa kakhulu but manje sekunama team aziwayo ukuthi if ngifuna ama players njengoba ngikhuluma ngestructure nje kunama team aziwayo kuma tournament ukuthi i-team ukuthi inabadlali abade yabo i-team ukuthi idlala kanje yabo so sekunama team awaziwayo ukuthi lawo i-structure sawo siqondile sizokwazi ukuthi sithole kona ama players as much as esakhona lawo ama team lawa athi mayeze kwi tournament azela ama results and okubhlungu ukuthi lama team aseyezwe ku tournament efuna ama results awathola ama results yabo so usokuthi baphumile lawo badlali ama scouts engawazanga ukuthi abone ukuthi akhona nama players lapha so ingakho sokuthi i-tournament efana nje enkulu njenge tournament yaseJolvet yabo sothi bafike badlala baphumelelayo tournament enkulu njenge Khaba Cup as much as bebaningi but abekho baningi kalendlela futhi baningi ngayo yabo so abaphumile ku first round abanye basuke bephumile bengabonwanga yabo
but ama-team asuke edlale kahle because kune-team ekadlala kahle kukhaba kwathatha uSiyabonga Nzama yabo kwakuyi-team eyayiphume early and abantu abaningi babengazi nokuthi uyidlalile i-tournament but i-tournament wayidlalile ngesimanga sokuthi i-team lo wayidlala kuyona ayine-structure esi-right i-Milford yawazi ukuthi imbone khona yabo so ngicathi if singayibuka ngaleyo ndlela ukuthi as much as kudlala u-route 1 but akadjustwe kube ilo route 1 one structure mhlawumbe singafanisa mhlawumbe nama-team ka-PSN because lokho sikwenza ku-amateur sikwenza ngoba sifuna ukuya ku-PSN if uzowenza ku-amateur wenza into engezi ilokhuza ku-PSN kuzoba khona inkinga so ingakho ngicathi ama-players amaningi strugglisho ukuthi mayisuka ku-amateur akwazi ukuthi adjuste phezulu because emathimini nakhona basuke bengaprepelanga ukuthi bakwazi ukuthi badlale phezulu yabo because masuthi uyobuka ama-players amaningi la aphumelela like KZN aphuma kwamanye ama-team la ano 4 to 5 6 seasons aphuma emathimini acisha afana yabo kunama-team okwaziwa ukuthi noma nganyuka lo yabo but ngeke adlale phezulu ukuthi i-coaching le ayitholile la ezansi akuyona le lapha phezulu yabo let's say if urobhekile la not ukuthi urobhekile let's say ubudlala kwi-team enganayo i-competition so ngeke uzokwazi u-adjust u-maintain i-competition ufike etimini ne-competition yes okay ake sikhulume ngendaba yamathuba abadlali baningi abadlali eSouth Africa ama-districts nje sikhulume nge-KZN nje inenqwaba yama-district okubonakala ngathi akusizonke indawo ama-scouters la kwazi ukuthi afinyelele khona mhlawumbe ngokubuka kwakho yiphi enye mhlawumbe indlela engasetshenziswa ukureacha out ebadlalini nje basibone ngathi ama-scouters awagcini efike kona bese ngakhuluma ngama-tournament inqwaba ama-tournament akhona but akusiwonke ama-tournament owafica nama-scouters okanye mhlawumbe abantu abanjengani abakwazi mhlawumbe ukusiza abadlali ukuthi babonakale into ezinjalo yini engenziwa either iqhamuka from kaSAFA or whatsoever engasiza ukuthi ama-scouters achitheke yonke indawo ukuze kurecognize abadlali ngoba abanye abadlali uthola ukuthi abafiki inhlobo kohwema abafiki koLamonti kuma-tournament amakhulu koJolvet but uthola ukuthi they are very good players kungafikeka kanjani yini engenziwa ukuthi abadlali bagcine bebonakala kuzona zonke indawo abadlala kuzona especially kulama-tournament nje asuke khona ey'ndaweni ey'hlukahlukana cathi i-challenge enkulu ekhona ngabantu abakwi-sport more especially abadlalayo balazy yabo balazy zokwenza isibonelo ama-influencer ayipromotha nge-social media yabo iplayer like lishise yabo sothi lishisa une-account yalo ku-Facebook eyenziwe omunye umuntu mhlawumbe leyo account ino-200,000 umuntu okwi-amateur loyo yena akakwazi ukuthatha labo piece balama-video abafake kwi-account yakhe ukuze lawa abantu bezoba ne-interest ukuthi bambone ngathi if ama-players engafundela le mpahla leyo ukuthi uFacebook no-Instagram no-TikTok akuyona into ezomphazamisela i-career because banaleyo believe leyo ukuthi anginaso isikhathi sika-Facebook anginaso isikhathi sani but ukuposta akuthathi ngisho 10 minutes so ngicathi if bona bengazenzela bona lama-profile a-online yabo umuntu angagcini ngokuthi uzoba ne-profile because even ama-profile lawa adijithisana nalawa ama-CV umuntu uyifuna ngoba sekuthiwa awulethi i-profile yakho yabo ama-team awayidlala kona angasawakhumbuli ama-achievements angasawakhumbuli so if ngicathi umuntu engathatha uFacebook wakhe awusebenzisele into e-right into ezomkhulisa empilweni kungaba lula because manje ama-scouts as much as engayi kuzona zonke iy'ndawo but kuney'ndawo nawo aziyo ukuthi ngeke siye because ey'ndaweni ey'thile because ama-players akulezo y'ndawo ayawazi ukuthi anjani yabo i-behavior yakhona nangoko-size because ama-scouts abantu abaningi batshetha ahlaniphile ama-scouts
So asukazi kahle ukuthi mayifuna i-defender azoya ku-region ethile, mayifuna ukuthi nokuthi azoya endaweni ethile. So wonke umuntu manje before endaweni uyasearcha online ukuthi kwenzakalani kuleyo ndawo. Oh yes. Yeah, so if wonke umuntu engathatha as kube umsebenzi wakhe ukuthi akayipromote yena. Awukho okuningi umuntu emela wenze ukuthi wonke umuntu majority yabantu nawo Facebook, as much as ngawona wonke umuntu ono Facebook. But if unawo lo ma video lawo onawo, wapost lo ma video. Because uyazi ukuthi uzobona uba. Yes. Because kulula manje because ufika usende izithombe zomuntu ukhulume ngomuntu ekugcineni bazofuna ukumbona, bazofuna wona le video. So manje abantu banenhlanhla ukuthi wonke ama game esiyodlala kona kusuke khona ama camera, kusuke khona ama phone shots, so isemakhaya. So basuke bekhona abantu benza ama video. Ukubona iplayer akudingi isikhathi esiningi, yabo. 30 seconds lo ngena ku status, 30 seconds lo uposteka ku Facebook, 20 seconds lo sekuposteka lapha because basuke ufuna ukubona ukuthi yindo okudi kuyona. Because ukudlala kakhulu akusho lutho lapha. Kunama scouts afuna umuntu omude, one speed, one power. Yes. So if ungabonakala lokho ku video, shuthi uzogcina meet some requirement. Usungagcina wena mhlambe ama scouts engezanga kuwena but wena uhambile uthola access ukuthi ujimene team because basuke bebona wena. Kathi nje if abantu bengafundi ukuthi bayipromote ngalendlela le nathi esiyiphusha ngayo because ukuze sibe la khona siyiphushing. Yabo nama scout nawo uzela bekhona nawo ayiphushing. So umuntu akahlanganisa evidence ezokwenza ukuthi nanoma umuphi coach yabo afuna ukumnika ithuba. Yes. Yabo. Okay fine. Sesivala nje. Mhlawumbe singabuza sithi la sowufike khona wena as a sport photographer ufeel ukuthi sowufikile lo bofisa ukufika khona noma mhlawumbe khona la usabheke khona. Yeah. Kahle le photography kwa ukuvula nje iminyango. Yabo but la ngisafika khona ngisafuna ukuthi ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngihambe lezi ndawo lezi ezisemakhaya nje wade sikhuluma nje because ila semakhaya semalokishini ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngibenza ama video, ngibe nama video engizowenza kulezo indawo zasemakhaya mhlawumbe umuntu akwazi ukuthi a-streame lo ma tournament live lo ma tournament. Nalokuthi umuntu akwazi ukuthi abe ne partnership maybe nama team mhlawumbe sazi ukuthi mhlawumbe noma kathathu ngonyaka yabo kunama team aphuma mhlawumbe ezeKZN mhlawumbe mawuthi azohlangana eThekwini bazohlangana eThekwini mawuthi mhlawumbe bahlangane eBay bahlangane eBay kanjalo. Just ukuthi bonke abadlali bawathola amathuba. But not for abadlali kuphela. Because even no coach because inkinga engifike ngayibona umuntu as much as a traveler la sinabadlali ababodwa. Yabo. Singasho ukuthi abadlali bakhona eKZN bane talent but ba umuntu oyedwa. Yabo. Ufike ku tournament ubuke tournament. I-tournament idlale sothi kade dlala ama team awu4 ku tournament but ama team be32. Lama team wonke adlala into eyodwa. Even abadlali abakubona bayinto eyodwa. So it's a reputation of the same thing. Yeah. So ingabe sothi babemsayinisi lo yedwa la ngiyabaphinde bamsayinisa. Because babonile lo msayinisi ubengcono kunalabo abanye. Not ngoba kuthiwa ugood. Yabo. Kasi nalapho ke ezinye izinto lezi ngifisa ukuthi mhlambe one day umuntu abe nalawo ama coaching clinic or nalawo ma workshop. Yabo ukuthi coach ba understand ukuthi kahle imuphi umdlalo ofunakalayo. Kungabe ukuthi ufuna umfana ozohamba ePSL. Kube ukuthi umfana mhlawumbe ufuna hamba udlala kubafana. Kungabe ukuthi ugcina ngokuthi ufikile manje because kubhlungu yabo bese ukufana edlala kade edlala kuABC. Yes. Uya kuPSL uyafika futhi akadlali. Yabo? So next season kuyomunye futhi akayi kuyodlala futhi naye. Yabo ekugcineni esefuna yaphinda abuye yenze njani mase buye ushaya iyoyo uqala ke SAB. Yabo mhlambe lonabo sike sizwe kuthiwa kunama politics akhona emathimini webhayi umdlali uyafika kumele aqala sakhele ubuhlobo no coach uzadlale kuze kuthiwa abanye abadlali bakhokhele lo coach. What is your experience on that? Yeah. Yabo into engizoyisho nje umuntu odlala ibhola abadlali bayathanda ukuyivikela. Yabo singalanda abadlali bebo 10 bazokutshela ukuthi ngachathela.
yabo Yeah. ukhumbule ukuthi ucoach isikhathi esiningi nawe usuke ufuna ama results yabo ucoach naye ufuna abantu ekuzothiwa ubakhulisile bahamba yabo Yes. so ayikho into ezakalula empilweni yabo Yeah. but kwayibona abadlali abayiraise ibar so bafuna nje izinto zokuvika yabo because if singaphika nokuthi kuthiwa kuyakhokhwa so abantu njengoba nemali kangaka shuthi ngaba kudlala ingane zabantu abanemali kuphela yabo as much as ngaba kunabhola as much as kukhokhwa but even nalabo kuthiwa uyakhokha akekho ngaphansi kwalo ekuthiwa akhokhanga yabo kathi istandard abantu abasiphakamisa yes yabo if ama players engaba nalento ukuthi umuntu ayirate high yabo afunda uyibeka phezulu ukuthi ngisho ngathiwa uyakhokha wayilokhokhayo kufuneka asabe ukuthi athathe ijezi because thina sikhule kulezo ikhathi lezo because angidlalanga nontanga ngidlala abantu abadala yabo but makuthiwa kuthatha ijezi nawo uyibona ejimini phela ukuthi unjani yes yabo so uthatha line up isethiwe ayikhulumisi but manje uthola ukuthi umuntu ku-PSL kuthiwa ubani inkomo but masengeniwe egroundini awuboni umehluko phakathi kwalabantu laba ekuthiwa abazona inkomo yabo yes because kufuneka vele kucace igap benkulu kubonakala ukuthi hayi lo akabhilongi lo yabo cathi lapho nje ukuthi i-accountability kuma players nabantu basemabholeni ayikho akekho ozosho ukuthi ya umbrella ngisho no coach angathola ithi enemali ahlele kuwin league yazasho ukuthi eish khona ngayithola ichance yabo yonke into nganikeza yeah so yonke into izoba ukuthi hayi ngangisethola ischeme hayi ngangenzela ukuthi hayi ama players kanjani so if ngathiwa wonke umuntu osebholeni like ufile effort le ukuthi sifuna ukushaya sidlule ngicathi kungashintsha kakhulu so nje kube ne standard nje esaziwayo nje ukuthi umuntu mayefike kule team akhona amathi yazi before amateam ayinjalo khona amateam ayifana no New Age basefolweni o Golden Tigers yabo amateam lawa agcina ekwazile usa develop abadlali badlale ku-PSL but now mawuthiwa udlala against bona wobona na ukuthi isho ngaya la yabo angibhilongi laphana that's if singabuyela kuleyo nto le standard sinyuswe yes that's standard esingasetha yonke lento sinyuswe standard kunyuswe standard ya usheshe uyibone nawo manihlangana nabantu enazi because kufike kuthiwe kuleya team bangena ngemali but lama team asehlangene le ngangena ngemali le ngingenwa ngemali bastili kuyalingana ayizonto engishoyo yeah so ayisekho le nto ukuthi sina sifuna ukubakhombisa ukuthi ayikho lento yakhe ngathi ingaba fe lapho ukuthi nombani ayibone otholelana lapho engafanele asimdlule endleleni amaraza ayisho kanjalo leza sikhathi lesana ukuthi wena ngizokudlula ka5 umila endaweni eyodwa so now unale yanto le yana ukuthi mawuthiwa siya defender so angiqalaze ngibone ngala ukuze ngingadlula endleleni so masiya attack siyele mo assisted nawe landa ibhola ufuna bakubona ubadlula la endleleni olibeke sento ukuthi seniyatete ubusekunenetete bangicathi leyo nto leyo ukuthi nje sithatheni accountability akekho umuntu osikweletayo because wonke umuntu ukhala ngethuba manje yes yabo khala ngethuba umuntu but maselitholela ithuba abafuni ukushayina usuka ku ABC Motsepe uya ku PSL wasefika ku PSL ufuna ukulinganisa nalo muntu ku PSL yabo awusanayo lento ukuthi mina njengoba ngifikile mina kufuneka kucace ukuthi manje ngifikile yabo ngaphansi kumele ya ngaphansi ya angisebenze ngidlule yabo because even manje mothi yabuka amateam athenga abadlali ku PSL yabo ambala abadlali bathenga abadlali ngo 10 million shuthi la badlala sebehlule ukuba naleyo phupho ukuthi ngifuna icase ngithenge ngo 20 million yabo so i-level yakho ithathe uyifake labantu laba bathengwayo ukuthi bathenga bekiphi age bathenga ngoba benze njani yabo singadlalele just ukuthi sifikile because manje inkinga manje ukuthi hayi sifikile then kuphelile i-standard asanyuke sekuyiyoyo
Ganza wethu siluvala kanjalo ke uhlelo lwakho oluhamba phambili iDurban Network besiniphathele ke yena ke uLonwabo who is this sport a photographer and a sport marketer as well. Sihlale kamnandi ke naye sesiyalivala nje uhlelo lwenu sithi nje qimshelele.